Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanam, Tate Eddie. Sapay kasla na dagsan tabi nagkat yung tana. Ijay sintraw, mapagkulang ilako ti basit a prutas, kanatang nga inapit me. Kita akman, tata. Ay, Ay, nawaw. Nagmamayat a prutas. First class ko naman. Nugatangag da ito, sakmat ilako. Hindi sigurado adakil ti tubok. kasi mag-iday sa lumay, tapno saan nga isupay a bagbagkatag. No kayat mo, gatangag amin da ito'y tata. No kayat mo, ha? Nasasaya pa nila. Saan ako na mabanaw ang mga ipalijailay? Manungay ti pangilakom kadag ito'y tata. Siya manuti presyo. No okay lang kada kayo, inton Sabadon ton nga alaan nyo ti bayad. Tapno mailakok pa, tata. Uy, awan ti pareko dito sa lumay. Agsubli ak tulad ta. Ay nawaw, nagsubli ka ba't adagos di lakay? Saan ako na nagpasintro bakit? Nagilakwam nga iti prutas ken natin nga inapit talakay. Imbatik iti tersinan ni Salomay bakit? Hapay mait, Katangan na ka no. Tapno saan tan ang mabambanog ngagpasintro. Aggastos ta pa iti plitay. wen ba't kit di Ay binayadan na ka din. Saan pa'y bakit? Agsubli akto ka no intun sa badaw. Ay nasaya at ano kas talakay. Agapit tanto manen intun sa badaw, tapno addamanen itulod mo lakay. Ilako na siguro may. Sigurado daytan bakit? Ay nawa, nangalami ti prutas ken natin nga indisplem dito itersenam Salome. Pangalaak ko mangay, ginatang ko narding lakay. Saan ka mata nagpasintro? Ginatang ko kada Tata Eddie ken nana training. Sigurado ang mailakom dagito'y tinangina bakit? Iso nga rod ginatang ko, tamok adakkel ti tubok lakay. Manungay tinted mo abayad dagita. Saan ko pa'y nga inted ti bayad na? Inton Sabado pa'y lakay. Ay nawaw, inutang mo pa'y gaya. Dakkel at tulong daytoy kada nana training ken Tata Eddie lakay. Saanen ang masapol nga agpasentro da? Isagana mo tibas na prutas ken natin nga inapit na training bakit? Agrubot ka ka din lakay. Kalpasan ti pandangan ta Isa ko ka di amin da ito lakay. Mangibati ka iti abastuta Sige. Ilista mo't lang dagiti naskin agatagag. Tagumatag ak mo't lang iti tersina ni Salome. Asen, asukar, mantika, ken tuyo lang lakay. Dagita ti importante. Ilistam lat na bakit? Amumot yung asawam, managlilipat. Ang mga doon sa anak pa anak kaadayo kay nalipat akong. At ti bayad ti prutas ken natin niyo, Tata Eddie. At ti listaan. Inton Lunes tumanen nga itod ko ti bayad ti kaitultulod yo, Tata. Okay lang, Salome. Ay, gumatang mamay itilakaw. Ay, nawaw. Di na nadlaw akurang ti kwarta nga inyawat ko.
Impulsa na magtinadagos. Sa bagay, nakapsot nga minang timatana, talakay kat nga rod. Salome, okay ka kadilaay. Ape akas na tiisem mo. Uwan, tata. Okay, aklaan. Ay, anya nga minang tigatangam, tata Eddie. Kita yung latatoy inlista ni Nana matirinig. Ay, Daytoy laang, tata. Wayne. Kitaan nyo takwarta nga inyawat ko tata. Agraman talistaan. Amangan no adda ti matnagyaw. Wayne, imbulsa akong. Nangalak lang iti ibayad ko iti gatagig. Sige, mabiit laang nga rod. Ta isupot ko tigat-gatangin nyo, tata. Daytoy laang tibayad tinatengken prutas ta, di lakay. Day talaang matintid ni Salome. Manulaang ba't daytoy lakay? 2.5. Napuskol matiinyawat na itay bakay. Napuskol nga agpaysaw, nga masagsa sa kagasot maglakay. Kita yung tilistahan bakit? Ang mga no talaga at 2,500 laang tibayad tila ako ta. 3,700 matitilistaan lakay. Ne, day talaang matiinyawa na bakay. 200 laang matiinayak. Binilang mo ka na, nyawa na kang ka. Saan ata nakapsot ti matak? Sa maisa, nagtali ka kun sa lumeg. Ang mga noadanat nagmo di tadalan lakay. Ti panagkunak ket safety matibulsak bakay. Uno saan? Ang mga no talaga akurang ti inyawat na kin ka. Mabi man laang tagsubliak. Ang mga no na nagngagpaisaw ti tadalan. Nay, tata, adan sa masapsapulan. Jak amaw no. At dati natnag ko akwarta na rin. Kwarta? Nagdapuak nga may nititirsinan ni bagat mo itay. Inalak ti bayad ti prutas kin nating may ginatang na. Hindi nagawid ak. Binilang ni nanam ti kwarta. Kurang ka na. 3,700 tinaisurat itilistahan. Kurang iti 1,000 tinaiyawid ko a kwarta. Binilang yu ka di ti kwarta, sakba pimanaw kayo ti tirsina, tata. Saan ata nagtaliga mo itasawam na rin? Day taki din, tata. Saan tayong amo na sino tinagkurang? Tulungan kayo laangan amang sapul, tata. Amangan no dalaang dita. Ay nawaw, apay anarabyan ka si Kanardeng. Asino tinangibaga nga agpakarabii ka? Tinulungak pa yung amin ni Tata Ede, Salome. Tinulungam jay lakay kunam? Tinulungak amang sapul iti kwartada mapukpukaw. Hindi mi mo't mabirukan. Aya, Kung gaya, apay at 3,700 lang tintid mo katakwada ba kay? kat isumat ati presyo ti produkto da lakay. Ay nawa, nagngina tinangila ako. Ngam nababalaang ti pinagbayad mo. Kasta talaga ti agnegosyo lakay. Diskarte ti kasapulam tapno dakkel ti tubo. Ay, awan mon bakit? Amom alakay kin bakit di tao? Ngam kastapay laang mo taramidong katakwada. Di ka di makarit na iti kaasi katakwada bakit? Ne, mayat matula akong aprutas kan natang Mari Salome. Gumatang kan Mari Janice. Sa dino ngay tinagapon dagitoy Mare. Lako da tata Eddie kan na training Mare. Mayat man ta napanunot mo agatangan tila ko da. Una, ta i-retail ko mo dito tersenak Mare. Isupay matatulong mo kadakwada. Ay, naku nampay Mare. Kendakkel mo't ati tubok kadagita. Aya? Wen, bayadak iti 20 pesos per kilo kadakwada. Ilakok mat iti 40 pesos per kilo. O, didakkel ti tubok, Mare. Ay wow, dakkel mat ati tubom no kasta Mare. Pinagdoblim ti bayad mo kadakwada. Kasta talaga ti ag negosyo, Mari Janice. Alaik man ti bayad tinatingkin prutas may Salome. Ay nawaw, apay nga ita kayo laang tata Ede.
Inururay kayo idi Lunes. Ado nga minti pa ka kumikuman, may. Isoadya ko na sa amot imay. Awan ka din tila ko yo, tata. Di ka matanang yag. Kwa sa lume. Awan pa. Ay, at itilistaan kan bayad ko, tata. Inton sumaruno, mangyag kayon tumanan, Juan. Wen, ano, adda ti maapit, may. Sa lumay. Dito lang ka diti bayad tinaudi nga intulod ka. Wan, tata. Mano akilo laang matday dyan. Oh, da kayo mati lumabas iti tersenak, Tata Eddie. Sa dino tinagapuan nyo, apa yan naliday kayo? Ititirsi nati kumarim asalume, Janice. Ah, nagsingir kayo siguro man ng tata. Apay ngay analiday kayo, mat. Una, tamanulaang matititid na bayad ti produkto, may. Adayaw anangin na ti bayad no iti sintro ti pangilakwan, may. Kat no nangin at ipanangila ko na. Manulaang tinbayad na kada kayo. Iso amis mo tinangibaga. Kan nakita anangin at ipanangila ko na iti produkto yo, tata. Awan mo piman maramidan da tao, tanalpas matay. Ay, no kayat yo, tata. Dito'y tersenak lang ang tipangituludan niyo. Di bale, ta sa anak matakas ka ni Mari Salome. Di kay madanagan ta sa anak arupat kwarta. Kayat ko laang ang makatulong, tata. Agyaman ak Janice. Angam no kayat mat ni Nana training. Di umaylat ta display dito'y tersenak. Mabalin mat laang abantayan na no kayat na, tata. At least no dito'y, adu ti lumablabas. Sigurado ang maibos tila ko na, tata. Kasaritak to ni bakit ko. Sigurado nga manuho dayday. Manulaang mananti imbayad ni Salome iti protas kinatang ngayon tulod ko iti tersina na training bakit. Ay, duamo tala nga kasta ti mapasamak. Intulod talat ko man ni Jesentro lakay. Nakasaritak ni Janice itay. Kanyang hitimbaganakin ka. No kayat ta ka no, kat agi display talaang iti tersina na. Mabaling mo lang nga si katiyag bantay no kaya mo. Imbaga na dayta. Wain bakay, saan mo kami na mabaling nga agi display kay ti paraangan ta? Sino nga mo ti gumatak? Kasaritak tuman ni Janice. Ay, jak magabin ka ba ilan ti agisursor. Tanakapso mo to'y tumang kaw. Jak ka ba ilan ti magna iti adayaw. Ay na, agyaman ak launay. Tay manugot ka nga agi-display ak dito'y tersenam, Janice. Ay nawaw, awan anyaman na training. Pagayatak ti tumulong kada kayo. Abagan do aga pa kayo kundi kumarim asalumay. Do maamuan na anaka-display ak dito'y. Sapay ko na amang itulod kami manen iti tersenan ano agapit kamay. Ay bayam anana, jak kanunungan ti kasta nga arami de dya tao. Saan mo't mabalin aluklukon na kayo latan? An-anusan ni Tata Eddie, ti mang bagbagkat ka dagiti produkto yo, ng baratan na laang. Ay awan isulaang ti umasenso no kastanana. Kasano kayo ngay mat? Ay na, pagyamadak iti Diyos, tada pay laang dagiti tattao akasken ka Janice. Amo na ti mangisakit iti pada na ataaw. Isumat lagayam nga awan apulos ti intulod ni Tata Eddie iti tersenak, Mari Janice. Dayjay ka di, Mare? Wen, pinalubusak nga aglako ni Nana training dito'y tersenak. Imay di may sangal daw. Umay tumanan no makaapit da. Aga-agaw ka mata niya. Ay nawaw, aga-agaw mo ta sasawang, Mare. Aga-agaw ka iti sukay, Mare. Ay, correction, Mare. Awan inagaw ko asukim. Tultulungak laeng, tanababalaunay ti pinangbayad mo iti produkto da, Mare. San laang asikat ti mangmangan, Mare. Kat baybayadak mo ti alala kadakwada. Ti ibagam ket de,
Kayat mo ida apagkwartaan. Wan, baybayadam nga agpaiso. Ngam husto ka day, tiit-itad mo abayad. Ibirok da mo piman takas ka da tayo, mangmanganda mo at mare. And for your information, mare, sa anak akaskin ka, at ila ang dakkel atubo ti adda iti panunot mo. Talaga amang ipaburak iti dara ti aramid day taadyanis. Anya ti basol ni kumare mo, Janice? Aga-agaw, lakay. Ni, saan ka mawatan bakit? Anya ti inagaw na ken ka? Amom ka de, pinalubusan na dana na training nga agla ko iti tersena na. Kay, anya ti pagpungpung tuta. Nasaya at kit di Tapno dakkel mo piman ti income da. No diretso nga ilako da kadagiti customer. Kun mayat iya paglakwan da bakit? Ado ti tao. Una, ngam pangalaak mo't nga rod iti ilako. Ay apo, day tatubom lang man ti pampanunutan. Ay, awanan Basol mo lang. Di mo mangamin pinanunot ti pagimbagan ti pala mataw. Asino mo ti bayang agpaluko ngay mo. Kagurak launay day taadyanis. Iso akanayon ti kontrabida iti biyag ko. Oh, di ka mat imay iti Domingo na training. Ay, wanda, tanakitak no kasanuna ka ako sila pan ni kumarim sa lumay. Idi nakita nak dito'y tersenam Janice. Ay nawang, di yulatan ikaskaso ni kumari sa lumay, nana. Ay, guraan na kapaykid din, gapo kada kamay. Bay aniyo tagumura, nana. Awan matibasol tayo kankwana. Ay, wanda, basta, umay kayo lang agla ko dito'y tersenak, nana. Open to'y tersenak para kada kayo. Anya dyan mangmangag ko? Amapan mo ka no is-istoryaan ti may papan iti panagla ko ni nana training iti tersenak sa lume? Pudno mo't, aglakla ko ni nana training iti tersenam. Ket awan ti business permit na. Ay no, pangaasim mare. Saan manan aday tak kinadakes mo ti ipakpakat mo? Ha? Agyaman kayo tawan ni Kapitan ije Barangay Hall iti napanak. Saan kayo report? Agsardeng ka man mare sa lume? Saan akanayon ti panagla ko ni nana training? Umay laeng no agapit. Nalabas ka mo't no kasta ti kapanunutan mare? Tasyak pa'y tinalabas ita? Ay nawaw. Ti kayat mo siguro kat si kalaang tagprogreso. Ay dakas ti kasta mare. Kitaam kat gapo iti kaiistoryam. Dito'y tersenak matan ti paggatangan dagiti sigud asukim. Saan laeng adanana training ti inagaw mo kanyak, Janice? Agraman da duma a supplier kan customer ko. Ay correction mare. Awan ti inagaw ko kun ka. Ti aramid mo mismo ti makagapo no apay anapukaw ti panagtalagdakin ka. Ay no! Ilakom iti 40 pesos, inton kwan, bayadam iti 20 pesos. Ay awan malugi dagiti farmers tayo no kastamare. Laglagi pa nga agpupuunan met dagita. Agsarden kan! Talagang agburburak ti narakan ka! Saan lang gaya madayta? Kurang sa matititad mo a kwarta kadakwada. Tapay nga idinaminsan, kat ko na ni nana training, akurang ti inyawid ni Tata Eddie a kwarta. Basol ko pa'y nga rod ita! No syakti si Kamare, ay agbalbaliw kan. Ang mga nudi mo mo't mapupuutan, kat day tapay ugalim ti pakabangkrapam. Laglagi pa mare, naragsak ti agnegosyo, naawan ti lukluk-wam a tao. Saan laang kumaadakkel aganan siya ti adda iti panunot mo. Panunutam met ti masakbayan ti padam a tao. Takasken ka at kasapulan damet iti kwarta. Kang runaan iti amin, mayat ti taray ti negosyo no awan ti luklukwam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pasensyakan. No simple lang nga kasarti ka ba ilak nga ipahikin ka, Connie? Ay nawaw, saan ang mabalinti kasta kanyak, Julius? Nairan natin tumang ngamin ano ospital tananang gandata. Nausaran ti kakaisuna nga urnong ko. No kasta nga rod, da kami kanina nang ti agpanunot iti pamuspusan. Tapno mapasamak ti arapap ko a bongga kalaysa. San mo ngamin na masapol abong ka ti kasarta? Panagkunam ka di, kat umanugot ni nanang asimple laang ti kasarta. Sana kaskari na tumututang ko ni. Diyak magkayat akalpasan ti kalaysa ta. Day talag baybayad iti utang ti ramiden ta. Basta, kasaritak to ni nanang. Sigurado nga da may suggest na pamuspusan. Awan ka nung arod ti kwarta na nanang. No siyak lang nga inam. Saan ang mabalain a simple lang ti kasaryaw ko ni anak ka? Uri siyak mata nanang. Kayat ko ti bongga kasar. Sa nga pulo a baboy kendo ano ang kumati partintayaw. Agraman kawas nga isuot tayo. Kanti disenyo ti stage nanang. Naskan a bongga mat. Diyay nginginaan. Tapno sulit mat ah. Ay katun! Dakkel ti gastos. Ngam adda tinapanunot ko nga aramiden ta. Di mon ibagbagakin ni tatang mau. Nga main, simple laeng mo ti kayat dayjay nga amam. Wen nanang. Datalatan ti agplano anak ko. No simple laeng ti kabailan tayo. Maanusan bakit? Anyangin nga raw. Na maminsan laeng ang makikalay sa ni kuning nga anak tacho duro. Anyang nga raw ti kayat mo mapasamak ita. Umutang tayo. Adda tinapanunot ko. Ngam jak pa'y maibagay ta. Ay nawaw, kita ang mga no planong ti umutang. Da kaminto kindi ko ni ti makamu kunak nga raw. Dagulit kamag. Iso, kasta ti anak ta. Saan ang makontento iti simple? Tauray si ka nga ina. Mahilig ka ba iti bungga? Kunaklakit din no asino ti bisita. Si kamat gayam na napalma. Agtugaw kayo pa'y Ay na, amangan kiday no adda ti extra manim dita. Gisail. An-anom ti kwarta, nana? Mausar kuma iti kalay sa dakunay kan Julius. Ay nawaw, umutang kayo para laang iti kalay sa, nana. Kasanaw kat mamirmiraut met gayam day ta, Julius. Di nakabailan nga itag ti bungga kalay sa iti kakaiso na nga anak ka. Noan niya ti kabailan da, isulat ta kuman, nana. Makontento tayo kuma. Di ka kadimadanagan, bayadan minto mo lang nga dagaws, kalpasan ti kalaysada. O sige, pabuludan ka nana. Ngam adda ti kasuratan a pirmaan Day talaga yam, sigay agpirma ka. Saan kumot nga itarayan ti utang ka? Ay wow! Nagadwa kwarta nanang. Para day ta iti kalay sayo kini Julio sa nakaw. Nangalaan yung matitikas na kadakala kwarta nanang. Binulod ko Anya? Kasano nga mabayadan tayo day ta nanang? Yan tangay dagulit kamot kunay. Ibagak langag.
Nayunan tayo tininong kaninang yo iti kasaranak kao. Anya? Una tapno masukatan ti gastos tayo. No ado tininang kaninong ya. Di adon tao ti maurnong akwarta. Mabayadak tao dagiti binulod kao. Ay, wanyag paiso nanang. Mayat tinapanunot yun. Pilihan tayo dagiti babaknang. Tapno sigurado adakkel ti itedda. Ay, katuwan nga min tulungan nak nga raw. Tarugyan ta ti agilista, anak kao. Ay nawaw. At idog matilistaan ti inalayo aninong kaninang palma. Bakit? Panagkonam chudoraw. Umanay mat siguro day ta. Nagaduunay. Katuwan na, tapno adun tumot ti mangted iti kwarta. Ag subli asigurado ti gastos tayaw, numangted amin dagiti nakalista. At dapay basita sobrana. Nukasta, imutang ka talaga. Wun lakay. Diyan duma, naibayad main kadagiti supplier a nakasarita ma. Ay nawaw, jak magustuhan ti kasta apamayan nyo itanak tabakay. Just go with the flow nga minun Na. Everything is under control. Ay, di kay romanik lamaw, tada kami iti anak tati makamu iti day tabanag, Chodoro. Makamu kayo manlangin dita. Sana ko na makibiyang. Kasta di kay sumanaaw no awan matlaang ti may tulong yaw. Ngam no addan to ti dumteng aparikaw. Da kayo mateng ti makamu. Di na kam iramraman kin dulos. Ay nawaw, saan to ama pasamak day ta duro? Dumagas ka man pa, Julius, ading ko. Ada ka ti baga manang Giselle? Amom ka di ti inaramid ti agbalin to akatugangam, ading ko. Anya ti naramid na ayamana? Imutang iti kwarta kanya. Anya? Di mo ama? Awan iti saritaan mi ti umutang manang. No saan ka amamate, at iti kasuratan. Impapirmak matlaangan kan kapitan itay. Ay nawa, nagtakkel ti inutang na. Una, tapnubong ka kano ti kalay sayo kinikuni. Isumot ti kuna ni Nana Palma. Talaga ka di akayat yu ti bungga kalay sa koni? Da kami kanina nang ti mga aramid iti pamuspusan. Takurang matiinted mo. Narigat ti bungga kalay sa nuutang mo tinagapuan ti kwarta koni. Ay nawaw, saan ka matamakaw awat si ka Julius? Ada nga rudan na panunot mi kaninanang, ken nakabayad kami kadagiti suppliers. Narigat ti mailumlum iti utang kunakmanan. Relax ka dilaan. Kasano nga rod ang mabayadan tayo dagita nga inututang yung ay. Kita ti listan ti agbalin aninong kaninang ta. Nakasarita min dagita kat imanugot damat. Ay nawaw, nagadon? Wen tapno adun tumat ti maurnong akwarta numang tedda. Di adan kasukat ti ginastos tayo. Mabayadan tumatlaang dagiti inutang ni nanang. Anya? Adulaw na itinalada ninong kaninang iti kasarmi, Tata Chudoro. Day talaing muti kunak idi nakita ti listahan Julius Barok. Ngimbawanan ti maaramidak. Ta may mayat kanuno adaw. Adumot ti maurnong akwarta. Addan to kasukat ti gastos yaw. Kasano nagkurang to ti dagiti ninang kininang mingay? Mamupay ka dagita nga gina. No apay ngamin akayat dati bongga akalay sa. Isupay gida pagparikutan. Dahito'y tinapili mi agawon ko, Julius. Dahito'y mati para ken ka. Agraman disenyo ti stage. Nakapili kami matan. Kan adapay cake. Oh, anyat makunam ka dagito'y disenyo. Ay nawaw. Itayak pa'y asaw-asaw. Ngam di ka matsumong-sungbat. Anya nga minanti ko nam ko ni. Kitaam, dagiti disenyo ang napili mi kaninanang. Anya kami ayat ti pampanunutam.
Dakkel sa matang tigastos yo ko ni. Isungarod nga adu tininang kaninong anaala. Pagyamanam kit di ta nakapanunot adagos ni nanang iti solusyon. Gastos talaga. Kasta talaga. Ada ayamat nakitam ang nagkalay sa asaan ang naggastos. Oh, anyang iti ko na dagiti dadakkel mo, Julius. Makaumay da ka di? Wan ko ni, ikarigatan dati umay. Oh, matlagayam. Apay akas la naunag man ti pampanunutem. Umadanin ti kalay sata. Kasla saan ka naragsak? Naisagana aminan. Fully paid pa yan. Pampanunutek lang ti dakkel a gastos tayo. Mamin, ano ka di nga ibagakken ka? Adi mo pagparikutan day ta abanag. Taado tininong kaninang taamang ted no bilang laeng. Awan ka di ti panagtalik mo kaninanang? Isu ti nakapanunot iti day ta a solusyon. Nakiitam ka day ti disenyo ti kasarda ko ni ken Julius, Giselle. Saan pa ay Nana Paulita? Adayumat ngamin ti ayanda. Ay, bongga si ka. Kasla kalay sa dagiti baba nang. Wen ngam nagapumot iti utang. Anya? Day tatipod nuna na. Imay ni Nana Palma dito'y balay, idi pa'y napalabas abulan. Imay imutang iti kwarta kanya. Lukas ta. Oo, tanggayam tinagapuan ti kwarta ngay naramat da. Wen Nana. At dati kasuratan mi kin ni Nana Palma nga agbayad to adagos. Pangalada nga tatibayad da. Sapay baboy kenduang kanu ti mapartay. Isu tinanggag ko kay. Ay, jak amo kadakwada, Nana Paulita. Ti importante kanya kat makabayad da. Ay nawaw. Social climber mo dagita tattaaw. Ipilit dati bongga akalay sa kawang magkwartada. Uray ni Julius. Nakla at idinaamuan na nga imutang tiina ti maasawa na. Ay, happy wedding, kunay balasang kaw. Agyaman naklaunay, Nana Paulita. Oh, diyak mo makita nila kay Mau. Ay, napan-imis mo, Nana. Kumusta kan, Mari Paulita? Ay, nawaw. Bagay mula unay tabadom, Mari Palma. Ay, nagyaman naklaunay, Paulita. Ay, maragsakan anak hanggang iti imbagam. Agramad dekorasyon, Maray. Madlaw ang inginaan. Ay, wun. Dakkel nga agpaiso ti gastos may. Ay, naimbag man. Taada ginastos yung Maray. Kitwin Ay, kuha nanang. Si Kapay lang timang bantay dito ay umisbuak labiit. Ay, sige. Mari Paulita, ituloy tanto ti agsarita inton madamdama, Ay, okay, Maray. Ay, nawaw. Talaga mo dagito'y nga agina. Di ko nada siguro. Diyak, amo nga utang tinagapuan ti kwarta nga inaramat da. Naliday ka, Julius. Dakkel sa matin tinagastos tatang. Uwin atay pilit na mga agina. Siyak pa yun ti bumain ka nagiti dadakil mo. Man nakaawat mo dagiti dadakkel ko tatang. Di talagang amo ang naggapo iti utang ti taduma kwarta na aramat. Angam, kanya pa iti maramidan tayo. Kitnalpasan tatang. Barang dakil mo tinaurnong akwarta abaraw. Narigat no saan amabayadan ti utang. Masya na ang ka dagiti ninong kininang mitatang. Kasla napilitan ti dagduma. Tamad lang tinadlaw ko anak ko. Diyak lang imbaga ken nanang niya. Sigurado nga agung manan. Huwag gayam. Mapanak pa'y man iti ayan da balayan. Kaya't kumati makiis-istorya kadakwada.
Sige lang, tatang. Agsubliak mo tin itaenda ko ni kanana. Kumusta nga ko ni anak ka? Ado ka di tinangted iti kwarta. Dagiti ninong kaninang yaw nang tedda ka di amin ay. Kontrolam ta boses mo, nanang. Ang mga nada makangag. Ay, umanay mo't sigurong day ta ang maibayan iti utang anak ka. Diyak amo, nanang. Kasano adi mo ammo? Itutal mo ay ikita agmantilistaan. Oh, dagito'y laang tinangtad, nanang. Tida duma awan pa'y. Ay nawaw, apay ngay, Kasari tayo idaan, nanang. kasano ang makabayad tayo iti utang no di mo't bang tadagiti ninong kaninang yaw? Ah, kasari tayo idaan, nanang. Ah, ni Julius ti sumungad, nanang. Agsarita tanto inton rabi eh. Da kamin to kaninanang ti agbilang iti kwarta, Julius. Wen, okay lang kanya ko ni. Saan ko matapag-interesante ta kwarta? Ay nawaw, rumbang laang taadamot na kay planuan da ito kwarta. Da kayong ginanang timakam mo. Kasta amumat ada kami kanina nang tinagaramid iti pamuspusan para iti kalaysata. Gaputa kurang mati kwartam. Umanay kumano simple lang ang kalaysa. Ngambong gamot ti kadyo ka ni nanang. Takas tapay laang mati bagam. Kasano pa yan day tananang? Kita agmantilistaan dagiti nang ted iti kwarta ko ni anak ko. Oh, adtoy nanang. Ay nawaw, dagito'y laang. Wan nanang. Isungarod nga ado ti innala tayo aninong kaninang tapno agsubli ti dakkel agastos tayo iti kalaysayaw. Ngam ne, manulaang matinted da. Ay jay daduma, awan pa'y tinagan da iti listaan. Anya nga tano, agpatulong ta kada tatang. Una iti pamilya ni Julius nanang. Manulaang mati contribution da. Ay wanag paisaw. Nas ka na tumulong damang bayad iti kwarta na aramat iti kalaysayaw. Saan mo't amabalay adatalaang tiyang parikaw? Apay adi ka makaisem bakay? Kit napasamak mo tibungga akalay sa asang kaibagayo itanak ta. Dakkal ti parikaw, Chuduro. Ay nawaw, apay ka di palma. Kurang tinaurnong a kwarta. Anya? Kasano? Kat manulaang matiinted dagiti ninong kaninang da. Jay daduma awan pa'y. Ay na, talaga nakaimimot dagita. Tay pabasol mo pa iti daduma. Asino nga mintinang ibaga nga umutang kayo para lang iti bungga kalay sa. Sayo namnamain ti iti dagiti ninong kininang. Ay, awan ano kasta bakit? Da Julius ngay, ti pamilya na. Nasken ang makigudwada iti mabayadan. Sika tinatulad ngay mutang. Takdrama. Di mo iraman ti pamilya ni Julius. Ta idi pa'y nga imbagada asimple akalay sa laeng. Ti kabailanda nga itag. Ngamgapo ta agin lalaing ka, imutang ka. Ayan ngay ti bayad ti utang mo, Nana Palma. Ay na, pasensyakan gisail. Ngam kagudwa pa'y laang ti maited ka. Ay nawaw, sana mabalin nana. Nasken abayadan nyo ti buo. Kurang tumo nga maintinted dagiti ninong kaninang dakuni kan Julius. No kasta, namnamain nyo ti ited da akwarta kadagiti agasawa. Iso nga adaw tinalami aninong kaninang. Ngamnay, imo da magayam, manulang tinted da. Di kay agpabasol, nana. Tada kayo tinagdesisyon iti bongga akalay sa dakoni. Kat ina, bayadan nyo ti inutang nyo. Tanusaan, agreklamo ak ije barangay hall. Adda ti kasuratan a pinirmaam, nana. Day tatipod no, Nana Paulita. Imay ni Nana Palma dito'y balay itay.
Oh, kahit binayadan na ka di ti utang na ken ka, Giselle, balasang ka. Kurang tiinted na. Iso ang nakaungat akpi man itay. Kasano, tigayam kwarta nga itad tininong kaninang tinamnamaan da pagbayad da. Ay nawaw, iso malagayam nga ado tininong kaninang nga inalada. Hey, nalabos ti kasta ka panunutan dagita nga agina. Kasano nga ruda na makapagsingir ka ita, Giselle? Mapanak iti ayan ni Kapitan Nana. Ijay kami laangan nga agsango kada Nana Palma. Talaga asaan ang makarik na day taad Julius. Di ka aramid. Tada kayo kini tinagplano ti dayta. Kung kaya, mapan ka kano di barangay kunan ni Kapitan. Adda ti talaw anang ireklamo king ka. Ay nawaw, apay nga'y asyak laang. Naturig ka ngamin nga imutang. Si ka mismo tinagdesisyon. Anya nga ita, kurang tinakulikta kwarta. No nangirwar ko man ni Julius iti kwarta, saan ko mapasamak ti kastaw? May sapay dagitaan ninong kaninang manula ang tintada. Saan kami kitday na makabayad? Nakitak ti kwarta nga inwar ni Julius. Umanay dayjay para iti simple akal laysa. Nakaarte kayo pa'y gaming. Ay nawaw, imbes na tulungan na kamay. Parikot mo daytan. Mahilig ka iti bongga. Awang gamit ti dinggin mo asaw. Hey, mailumlum kayo iti utang no kasta ti aramid yung agina. Ay, nawaw! No di mo kaya ti mailumlum iti utang, makontento kano anya ti adda. Di mo namnamaan ti iti daduma a tao, tapno awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.